امروز ما درباره یک فاجعه سخت سخن میکنیم. کودکی که همگی 10 سال داشت قربانی زورآوری شد. کودک آرزو دارد، نه دشمنی. کودک باید با کتاب بزرگ شود، не با ترس. Сегодня мы говорим о страшной трагедии. Ребенок, которому было всего 10 лет, стал жертвой насилия. Ребенок должен мечтать, а не бояться. Ребенок должен расти с книгой в руках, а не перед лицом смерти. Today, we speak about a terrible tragedy. A child who was only 10 years old became a victim of violence. A child should dream, not live in fear. A child should grow up with books in their hands, not face this. новобаста аз миллат забон, куштани кӯдак ҷинояти бузург аст. хомӯш мондан ҳамдастӣ бо зулм аст. мо адолат мехоҳем, мо амният мехоҳем, мо ояндаи ороми кӯдаконамонро мехоҳем. Неважно, какой национальности или на каком языке он говорит. Убийство ребенка – это преступление, молчание – это соучастие. Мы требуем справедливости, безопасности и мирного будущего для наших детей. It doesn't matter what nationality they are or what language they speak. The killing of a child is a crime. Silence is complicity. We demand justice, safety, and peaceful future for our children. кӯдакони тоҷик, узбек, қирғиз, қазоқ, рус ва ҳар миллати дигар фарзандони инсон ҳастанд. бигзор қонун сухан гӯяд ва инсоният пирӯз гардад. Таджикские, русские, любые дети, все они прежде всего дети. Пусть говорит закон и пусть победит человечность. Tajik children, Russian children, all children, first of all, they are children. Let the law speak and let humanity prevail.